Hi ma'am, ngasi video se makeup tutorial loidani abako ado ai thamle lagi khangbiram lagani ngasi makeup tutorial se inspire haidi makeup oidani abako handaki kang gi gi soma gi look to mel khopa sama ko magi look always phajayaba hojik se kang ni na ko ado look to se yamna phajarabani na ina haidi recreate se tawning bako ado kamai tawse habado yang minasti yamna lai da tawna tawse bako photo duga ina chaka uba phangbodo haibadi aina sum uraga khangmaga mamong da ko ai dum taw jarage yamna lai taw na mayam su haidi look to phajara ne taw ningam gani abako ada hojidi kang je loidi dana kang aloi balayri marga su lairi adda tum mayam sum kening waraga di ke ba ya gani kang da na tabida atopa mafam da sum ke ba ya gani abako adudi makeup se haurasi ai se hojik phajana hadi cleanser mana mais ta tho lak chare adugi matung da moisturizer ma tai siko moisturizer ma hojik tairasi yamna hena oil ka bo raga di toner ma sum chai biro ko ai plum gi sigi moisturizer se si zevana sinarage moisturizer me am taina lore sigi mini show gi lip balm se si ze tairage hai di khoi gi lip se ko soft oil leraga di lipstick thapa matamda phajidana ko aduna hauzik mayam ai cham skin se prep tawna lore day time gi makeup hai nu sagum de chakada oraga di sunscreen ma tai biro but sunscreen do tinted oi daba sunscreen hai di color yaw daba sunscreen ko I cham padum sun protection da yaw bodo adu de tai biro adu gi matung na mayam makeup se hoba yare skin prep se phajana taw lore bani na primer hama lore ga hauzik tai rani Maybelline gi si primer se si lore ga tai rani ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯏꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯊꯪ ꯁꯨꯝ ꯄ꯭ꯔꯣꯗꯛ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯣ ꯒꯦꯞ ꯈꯔ ꯁꯨꯝ ꯊꯝꯃꯒ ꯆꯠꯄꯤꯌꯣꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯃꯔ ꯁꯩ ꯂꯣꯏꯕꯒ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯗꯛ ꯂꯥꯎꯅ ꯀꯟꯁꯤꯂꯔ ꯗꯛ ꯂꯥꯎꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯇꯥꯕꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 30 ꯁꯦꯀꯦꯟ 1 ꯃꯤꯅꯠ ꯃꯨꯛꯇꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯝꯕꯤꯌꯣꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯊꯪ ꯑꯗꯨꯝ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯇꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯗꯛꯇꯣ ꯑꯃꯒꯤ ꯊꯕꯛꯇꯣ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯛ ꯂꯥꯎꯅ ꯊꯥꯖꯟꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯣ ꯈꯔ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯐꯖꯗꯦꯗꯅꯀꯣ ꯁꯤ ꯉꯥꯏꯅꯔꯤꯉꯩ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯄꯤꯁꯨꯝꯁꯦ ꯌꯦꯛꯊꯣꯛꯎꯔꯁꯤꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯁ ꯀꯂꯔꯒꯤꯁꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯌꯦꯕ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ खरा डार्क ब्राउन कलर से सिज लौरनी अहनबदा aina uraga sum aina observe to bomong da ko ai adum yeksal leba ko hauzik dark duk mai da sum ta bo raga di concealer ma lawra ne ba skin tone di gastang mamchan ba ma lawraga dark duk sin do sum mention me ne ko ado mayam foundation thadri mamang da khoi gi mai da leiba dark duk ama uring gi da khangde mahingi da khangde khoi birthmark gumba kai gumba jaha leiba sing do ko loina ahan da khoi na conceal to ma thau dai ba ko color correction to biram ma thau dai adu gi damak da mayam phajana khangni ba taraga di dark duk se karamaina khumgani karamba dark da karamba machu gi characters na gani concealer na karamba sina doino loina khangni ba taraga di channel se da already yaw bane ba ko ai gi free the makeup tambi waina course sama हाइदी सीरीज अमा आइना सेमना थम्बनी प्लेलिस्ट अदु चलगा फजना यंगबिरो वीडियो फजना डिटेल ला यावबनी डाक दु करमाइना खोमगनी करम हाबदी माहिंगी डाक त करम मचुगी कैरेक्टर्स नगनी उरिंगी डाक त करम बसननी हाबदो को हौजिक डाक दु सेंगोंदा हौजो जिकी ओनदी याम तादबनिना कंसिल तवरगा सुम यारेबा कंसिलर अमा लौरगा दुम खुमजा खरे अदुई मतुंगदा आई हौजिक फॉरएवर 52 की सी फाउंडेशन जे सिज लौरगा अहानबदा दो तौना संदोक पिरनी
nakana mom tairaga sandoga dum blend tawbiba dumai sum tawbigani ba uji sabalina fan ka thana khotana makeup tawbarina yang tawna product to kangjandana ba na ko nakan sumana sum blend tawbigani adom gi apambai matungina dum tawbiba yai brush na blend tawbasina full coverage phangi aduga beauty blender na blend tawbasina aikogi natural finish phangba ko aduga mayam mid mathak adagi mid makas soy area khara highlighted area sings da concealer malauraga sumaina khara khara taibiramani foundation oraga su kaim kaide ko aduga phajana blend tawthokjare mai se layer mayam tawgibani na ngorok oraga flat ora leireba ko adugi do khajita ngai khoina mai she dimension ama pibina ba shape ama pibina ba namakta hoje contour lore ko ain lori base Swiss beauty ki mayam se khara darkest color agi skin tone le khara dark option ba color ni ba ko season sum mai contour oina sum tawrani ngasi gidi contour khar tawi bas yamna important ni ko mayam natraga di khogi mai se mamang sponjagre flat oraga hadi phajadena ko aduna khachita ngai khogi 3D effect ama pibina ba shape ama pibina ba se contour to ba yamna maruni ko karamba mai gi shape ta karam haina contour to goni habidu su phajana yawna leibani channel sta yengbi ro hoji yangone mayam contour se tawbani na khachita ngai khogi natural finish ama sum la edena ko ai hauzik se mayam aina video na mi se pung haibadi baro ektani bako aduduna khara color se haidi bisum je ngone mayam haidi side amadana nakana madana khirki na light se pilak pai khara machu ani se manadre bako do aseng bagi di manari bani bako ado mayam hauzik liquid product alta sinagi bani na set to basam important ni ko ikhona glow pamini haiduna set to dana thadok pi bodo adu to biganu haibadi ikhona phajana makeup se full coverage kerak pa matamda layer mayam torok matamda set to bidraga di aikhogi makeup to loina crease lakani abako aduga long lasting oridana ko yengbudu phajaroi blush laure mayam aina lori bas inside ki cream blush ni si lauraga taibiramani aduga phajana brush ma lauraga blend tawgani aduga mayam cream aikogi product sing se brush na blend tawbusna hena nungai ba beauty blender dagi ko adugi duna ina hosik brush na sum blend tawthokjare set tawbagi damakta translucent powder ma laure mars ki aina ngasi sinari ba product sing se loina tag tawjarake apambora di sum lobo yagani ko hosik papa ma lauraga sumaina loina translucent powder do lauraga yam teksen ga nate ko khaji sum darkar taba do tang lauraga phajana set tawbiramani contour tai gi area sing do yam likna tawna set taw gya baina natraga de khona contour tai gi bane mathak dam ka powder do taisal ladigi kanadredana ko khona tai gi badugi aduna contour tai gi badugi mathak ta contour powder ma lauraga ko amuka nanbiramani smaina adugi mathak tuga same akogi blush hagibada mathakta ko cream blush togi mathakta na cream habadi powder blush lauraga dum nan biramba ko simaina sum tawgani aba ko mayam aduga mayam hojik jaw line khara sum chawba khotpa ama adum mai shape ki matungina ko adum gi mai da karamba area khara heavy oiba adugi do khoina contour si matengna kaktuine ba contour si khoina sum pangtaw tawba yade ba ko mai shape ki matungina dum tawdoini hojik blush powder blush amuk mathakta amuka layer tawsalle khajitang mai se gi chairum khajitang chawbani na blush thabada khajitang temple of cheeks ga thaiba ko khara sum chinghat pi ba hai tare aduga mayam hojik nose contour amuk tawrani brush macha ma lauraga ko base makeup se lore hojik eye makeup tawrasi ko yam line tawna tawsi eye makeup se ahan bada transition color ama laurage khwaidagi sidagi lightest oiba color ama ko brown color ama laurage fajana kanthokpiro ahan bada eye makeup hauresti ko eye makeup se am line down to duini ba ko brown colors da khwaidagi lightest oiba khwaidagi light oiba brown color ama laurani ko aduga transition color oina tairani transition color se me am akhoi crease ko crease habedi akhoi mid ki fall tawri ba jaga ase ko akhoi mid kupthok kupsin tawbada line mari machingi ba ina tairi ba jaga ase sida ko si khajik tang mathaka taibi gani ba second color se khajik tang asdagi dark ocean ba ko sida laurasi yes color se ahanba color taigra matungda hau second color ni aba si je mayam yongone ina taiba mongs da sumaina mid ki kuna se mid ki outer kuna da v ki type da sumaina na taibiram gani ba pura mid ki manung bo pusaloy ba ko aduga crease ki tangkhai bo sumaina taibiram mani color se khajitang dark oin thamaga ko aduga amuka brush ama lauraga phajana blend tawbirani ba masana na ba sigi ahanba daina taiba color do khwai da light bani ko aduga second color sina khajitang ngangjangre aduna
amuka ina color se khajitang amuka soft oi than bagi ko khajitang cool tone changba brown color ama lauraga ko mathakta amuka smaina taire b akhagi ka outers da b gi shape da tairaga phajana amuka blend tawthokpiramani mayam eye makeup da mayam blend tawbase yamna important ni ko blend tawbada leire eye makeup nalhan da badu ko phajana amuka blend tawbirani masa nan rifau ko hanjana sum color do ya khan bayai pahan bayai som gya pam bagi matung ina ko adum thambi bayai color se aigi wedi ko yam su pa da ba yam su si hajan de ko sum medium oina sum thamme color se aroi bada hauji gaina lori base brush se clean brush ne ba habadi color yaw da bi brush ne ba si je aigi video sum yang gor ma di khanga mani ba aigi eye makeup khudingi loisalak pada smaina sum taw ya ba ise habadi clean brush ama lauraga color yaw da bi brush ama lauraga sum nan thok piram ba se si ne hena masana no ba ai dare ai se do ko gi eye makeup to hauji simmer hapse matte ki thabak ki lore simmer se khutna lauraga ko aikogi finger gi mateng na lauraga smai tai bi basne hena pigment haidi mai gi pigmented oi brush macha ma lauraga ko aduna lauraga sum taire same color ado brush haidi kuna ka chin aikogi yau da basing do brush ma pairaga smaina kuna ka chin loina yauna ba shimmer cha hapiram mani ba aduga maya hosik brush ma lawra ko smana muka nan to peramani ka smana muka nan meram gani smana kana ko same somgi lip tasu okay ma'am done mid mathak se lore ko hosik mid makha mu tawra si same mid mathak ka tai hiba color do room repeat taw do nya ba mid makha da su ahan bata khadagi light brown color okay second color sina muka khajitang dark ocean bako sida lawraga ki kuna romda aduga clean brush ma lawraga ko muka phajana nan thokpiramani so ai ki area ka se loina okay ma'am hojik kai watli ke hojik eyeliner mascara ma watli ko hojik liner amu yasi sige make it liner se yasi eyeliner yek lore mayam hojik mascara eye makeup se loisale ko ado pura eye makeup se complete ohena bagi damakta highlighter ma lawrani highlighter ma lawraga inner corner highlighter to biramani aduga naton mathakta susmaina khutna sum taire ko aduga makeup se adum da ko gi blush sum add tawning ba khoning ba sum lairagadi powder blush ko sum add tawbiro aduga highlighter tairani forehead chin area cheekbone kari kakta ko aduga huski photo du da lip liner se amna har soina ude ba ko aduna ahan da ye aduga phasana blend taw thok jare aduga lipstick ama smaina thare lip gloss ama mathakta khastang add taw jare aduga mayam makeup se lore ba setting spray ma phajan charani
ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯟꯗꯟ ꯊꯤꯟꯕꯁꯦꯀꯣ ꯆꯟꯗꯟ ꯊꯤꯟꯕꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯄꯥꯟꯗꯁꯨ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅꯀꯣ ꯑꯩꯁꯦ ꯆꯟꯗꯟ ꯊꯤꯟꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯗꯕꯅꯤꯅꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯕ꯭ꯔꯁꯅ ꯀꯩꯀꯥ ꯊꯤꯟꯕꯁꯦ ꯊꯤꯟꯗꯦꯕ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯔꯛ ꯃꯔꯛꯇ ꯁꯨꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯨꯝ ꯁꯤꯔꯤ ꯆꯩꯅꯗꯤ ꯁꯨꯝ ꯊꯤꯟꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯐꯖꯕꯗꯤ ꯈꯔ ꯋꯥꯠꯂꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯆꯟꯗꯟꯁꯦ ꯑꯩ ꯆꯟꯗꯟꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯐꯖꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯩ ꯈꯪꯉꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯗꯣ ꯕ꯭ꯔꯁꯇ ꯅꯝꯕꯗꯣ ꯍꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯅꯝꯗꯕꯅꯤꯅꯀꯣ ꯆꯟꯗꯟ ꯁꯤꯔꯤ ꯆꯩꯅ ꯅꯝꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯍꯩꯅꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯔꯤ ꯆꯩꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯇꯕꯒꯤ ꯍꯣꯕꯩ ꯍꯣꯕꯩꯗ ꯑꯩ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯊꯤꯟꯖꯜꯂꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯆꯟꯗꯟꯁꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯇꯧ ꯂꯩꯔꯦ ꯏꯐ ꯐꯖꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯉꯥꯡ ꯂꯥꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯌꯧꯔꯦꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯂꯧꯕ ꯆꯠꯇꯣꯏꯕ ꯃꯥꯏꯃꯨꯛ ꯇꯥꯔꯒꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯇꯩ ꯁꯦꯝꯃꯔꯣꯏꯒꯦꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯑꯩ ꯁꯨꯝ ꯈꯔ ꯁꯨꯝ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯂꯨꯛꯇꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯎꯠꯂꯛꯑꯒꯦ ꯁ꯭ꯄ꯭ꯔꯦ ꯆꯥꯏꯔꯒꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯨꯛꯁꯤꯕꯨꯗꯤ ꯂꯣꯏꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯆꯟꯗꯟꯁꯦ ꯑꯩ ꯌꯥꯝ ꯅꯣꯛꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯆꯟꯗꯟꯁꯦꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯒ ꯆꯤꯡꯈꯠꯇ꯭ꯔꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯆꯤꯡꯈꯠꯄꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯔꯤꯁꯦ ꯄꯤꯛꯃꯟꯅ ꯎꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯤꯡꯈꯠꯄꯗꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯖꯨꯝꯀꯥ ꯁꯦꯝ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕꯗꯣ ꯂꯩꯇꯕꯅꯤꯅꯀꯣ ꯁꯤꯒ ꯁꯨꯝ ꯈꯔ ꯁꯨꯝ ꯁꯤꯃꯤꯂꯔ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯖꯤꯜꯂꯛꯑꯦꯕꯀꯣ ꯆꯥꯟ ꯚꯦꯂꯤ ꯖꯨꯝꯀꯥꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯝꯗꯁꯨ ꯑꯉꯧꯕ ꯂꯩ ꯊꯦꯠꯄ ꯎꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯒꯖꯔꯥꯗꯣ ꯑꯗꯨꯏꯗꯣ ꯊꯦꯠꯄ ꯎꯏꯌꯦꯕ ꯒꯖꯔꯥ ꯑꯗ ꯁꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯅꯤꯡꯗꯁꯨ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩ ꯑꯃꯀꯣ ꯁꯨꯝ ꯊꯦꯠꯄ ꯎꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯦꯕꯥꯏꯂꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯁꯨꯝ ꯊꯦꯠꯆꯜꯂꯦꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯂꯨꯛꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯋꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯈꯔ ꯁꯨꯝ ꯁꯨꯃ ꯃꯥꯟꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯂꯨꯛꯁꯦ ꯈꯔ ꯁꯨꯝ ꯃꯥꯟꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯀꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯂꯨꯛꯁꯦ ꯀꯌꯥꯝ ꯅꯛꯅ ꯇꯧꯅꯩ ꯀ꯭ꯂꯣꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯥꯟꯕ ꯃꯥꯟꯗꯕꯗꯨꯗꯤ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯉꯛꯁꯝꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯪꯒꯟ ꯃꯔꯨꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯊꯝꯆꯦꯠ ꯃꯔꯨꯔꯥ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯋꯥꯔꯧꯕꯤꯒꯅꯣꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯨꯅꯀꯣ ꯑꯩ ꯁꯨꯝ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯦꯕꯥꯏꯂꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯗꯕꯅꯤꯅ ꯃꯪꯒꯟꯗꯣ ꯃꯣꯇꯤꯒꯤ ꯂꯤꯛꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯁꯤꯖꯤꯜꯂ ꯂꯥꯛꯆꯔꯦ So mayam sisini ngasi final look ado ngasi makeup se mayam soidana mayam try tawbiyoba mathangi kang khangde adomna pamjam famda ko hai luhong khulong ba any apam famna makeup se tawbiyu yam phajagani makeup se da mayam phajaba jewelry adagi fi adai samnung se khara sum haidi phajan tawna style tawraga di henu phajane ba but I wada hoji hoji se matam se leitare angang lo boje toiba ko aduna ai hojik haidi samnung ama makai samak ba ko ado mayam se da ignore tawsalo just makeup sida yengbiyoba ado ngasi makeup se pami ko taragadi video se like share and subscribe tawbiramo mayam noknabigano ko asigi se adum aina sum pamjabagi sum recreate tawningbagi sum tawjabane ko ngasi video se matang asida sum na shajarage bye bye